još jedan video koji nisam želio snimiti, jer je vrlo teško snimiti jedan video. Znači, da bih podijelio velike priče i velike savjete sa vama, sa svojim bogatim iskustvom, treba bi više vremena. Ovdje nemam toliko prostora niti vremena da bi vam sada izvršio izlaganje, jedno psihijatrijsko vještačenje da napravim kako da se ponašate u životu, da budete fini ljudi i da dugo živite ako vas ne trkne auto slučajno. Znači, postoje ljudi vama u bližem krugu, postoje ljudi vama u daljnjem krugu, ali svi su oni uz vas i za vas. Uvijek imaju neki pametni savjet. I taj savjet je uvijek takve prirode s kakvom se oni nikad nisu sreli, ali sve znaju o tome. Prema tome, sve savjete koje dobivate od tih stručnjaka koji se vežu uz vas i na vas, da li je to bliža, daljna rodbina, potpuno je nebitno, svi misle isto. Da znaju najbolje što vama odgovara. Pa vas savjetuju, nemoj ovako, da je napravio onako, ovak ti je bolje, onak ti je lošije. A nikad vas nisu pitali kak ste zapravo. Kad je vam zadnji puta neko došao i pitao vas je, hej, kak si ti? Nikad. Uvijek nešto trebaju. Znači uvijek nešto trebaju. Halo, ej, znaš, jel imaš? Halo, ej, kak si, jel imaš? Kak si, kako si? To je samo onak. Istinski, dubinski nikoga nije briga kak si. Osim samog tebe. A ti znaš najbolje kak si. I onda se ljudi povuku, osamo padaju u očaje, pa idu k psihijatrima. Pazi, idu psihijatrima. Koga su psihijatri izliječili? Ajde mi recite jednu osobu koga su psihijatri izliječili. Pa nikog. Nikog nisu izliječili. To uopće ne postoji. Znači, koga je psihijatar izliječio? Luđak je luđak. Njega zatvore, filaju ga za injekcijama, s tabletama i svime time i nikad ga ne izliječi. Ili on napravi neko veće sranje, ubije i završi u zatvoru ili zatvorskoj bolnici. Znači, liječenja nema. Jedino se Aleksandar Stanković sam se izliječio depresiji. Mislim, to takva sranja kad čitam i čujem. Bolovao sam od depresije, napisao sam knjigu kako sam se izliječio od depresije. Pazi, ti si sam svoj stručnjak, sam svoj psihijatar, sam svoj, napravio si valjda obdukciju mozga svojega vizualno kroz rektum i skužili se da si bolovalo teške depresije, ali si se izliječio i sad ne patiš od depresije. Nevjerojatno. I napišeš knjigu o tome. To bi mi se gadilo čitati, iskreno navedem. Znači jednostavno mi se gadilo to čitati, samo izlječenje od depresije. Inače, depresija je katastrofa za čovjeka koji se zatvori u sebe i ne zna komunicirati sa samim sobom. Najbitnije je komunicirati sa samim sobom. Šta ću sad napraviti? Kaj bom sad napravio? Kaj mi je bolje za napraviti, ovak ili onak? I onda dođe neko sa strane i baci vas u depru. Jer vam toliko stvari vam napričaju što je gledao na televiziji, na cesti, na nekome drugome. Jer se vama ne dešavaju stvari, ne događaju vam se stvari, dešavaju se dole u Beogradu, ovdje se događaju. Znači, ne događaju vam se stvari koje se događaju i drugim ljudima. Nikom se isto ništa nije dogodilo. Čak ni u padu aviona svi ljudi jednako ne poginu. To su gluposti. Znači, vi imate svoja događanja, svoja zbivanja i odlučujete sami o sebi. To vam ja mogu garantirati sa svojom ovom glavom koja ima 58 kila. Znači, nema događanja, nema savjeta
kroz što sam ja prošao. Kroz što sam ja prošao, kak je rekao frajer u mislima 21. stoljeća, to nije prošao nitko. Izbilja nije. Znači, samo sam ja bio tu. Ovaj drugi je bio metar dalje od mene s lijeve strane ili metar dalje od mene s desne strane ili 10 metara dalje od mene, ali nije bio tu gdje sam bio ja. Razumijete? Tak mi metak pogodi. Tak ti metak pogodi. Tak ti metak ruku zreži. Zato jer sam baš ja bio tu. I sad onaj do mene priča kak je on kroz to prošao. Nije. Niti si krvario, niti si apsolutno ništa. Znači, nemojte se dovoditi, odlučite sami o sebi sve živo. Ja opet razgovaram sam sa sobom jer ja sam za sebe najbolji psihijatar. Znači, sedneš sam sedneš, pogledaš se u ogledalo, ako ne, možeš se pogledati u zatamljeni prozor, bilo kaj i ti odlučiš što ćeš napraviti, kaj boš napravio. Znači, ti odlučiš kaj boš napravio, niko drugi. Sve savjete, znam to, to se baš meni dogodilo. Ma dogodilo ti se moj, da ne rečem koji. Znači, ništa ti se toga nije dogodilo. Sve proživljavate to sami. Najbolje znate kaj proživljavate kad legnete na večer u krevet, kad pustite glavu na jastuk i kad vam misli putuju prije sna da vidite di ste sami. Tu najbolje vidite da ste sami. Jutro se probudite, opet sve stara navika, ovisi ideš na posao, ne ideš na posao, uvijek ista ekipa, uvijek ista priča, uvijek iste teme, da li nekad depresivne, nekad vesele, nekakva događanja, ali uvijek isti problemi, uvijek sve isto i to vas ubija. Vas ubijaju problemi drugih koje ne znaju riješiti, onda ih rješavaju s vama i vi nemate vremena. I onda vas ne pita kako si ti, kak si ti ili kako si ti, nego znaš kaj mi se dogodilo. Ne znam, nemam pojma, nisam bio tamo, kaj ti se dogodilo? Da ti znaš. Hvala Bogu da se nije tebe dogodilo. Ne mi se kad nisam bio tamo, ne daj Bože. Meni se dogodilo nešto sasvim drugo, ali ti me nisi ni pitala, ja se ne žalim. Znači, nemojte nasjedati na te fore psihijatrijske da će vam neko pomoći, ne. Znači, sjednete ovako za stol kak ja sjedim sada sa tim glupim ekranom od tog mobitela i tu svu sprdnju koju budete sad pojedinci izvalili na mene, kak stački, kad preokreneš tačke, sva ta govna, o čemu ovaj Krelac, stari prdanja smrad, neugledni pripoveda vam u životu, da je život vam postao totalna katastrofa, totalno previše utjecaja jednostavno na sve vas, ništa vas ne čini veselim, ništa vas ne raduje, sve vam je monotono, dosadno, zato jer ste okruženi uvijek istim ljudima. Ne želite ništa promijeniti, ne želite jednostavno sebe promijeniti, da sve ovo jednostavno, da budemo bezobrazano djebete i da se nađite s drugom grupom. Ja sam proputovao čitavu Europu, sam proputovao križ kraš, mijenjao sam društva, mijenjao sam sisteme i ozdravio sam. Mi vjerujete? Ozdravio sam. Mogu vam sad reći da sam nakon 9 godina izbivanja, znači 9 godina izbivanja sam se vratio u Dubravu, zum Beispiel. Vratio sam se u Dubravu. Osim onih što su umrli, ovi drugi su svi na istom mjestu. Znači ima tamo jedno 10 kafića, restorana, bufeta, kakve da nazovem, kavana. Svi su na istom poziciji, na istom stolcu, sve isto. Znači, ko da nisam uopće nigdje ni bio. Toliko o tome kako bi vas oni promijenili. Vi bi dalje došli tamo. I čak i priča je ista. Znači, ista priča. Znači, ništa se nije promijenilo. Neki čak ni odjeću nisu promijenili. Znači, dragi moji, ili dragi ja, sam, jer pričam sam sa sobom, to obožavam. Samo si sami možete pomoći, sami sebi. Znači, da sami sebe uvjerite da ste to vi, da vi vrijedite, da ste vi Bog svemira i da krenete naprijed bez ikakvih savjeta. Ja ti znam.
ništa ti ne znaš. Niti znaš kak se osjećam, niti znaš kako mi je, ništa ti ne znaš. Možeš samo laprdati do besvijesti. I to vam je to. Jednostavno je to to.